de se ne Ghana de unim se Ghana se ben prejudice ade papa kura na ye beka wasam ade bone nso ye beka wan mo papa na Ghana ye kan wasam eno ne ye problem enanu ye nsuo yiri fa ye ya ye wuo ye ma ne na ye nananom ye nuanom ena mpanyifo ankasa ye meeting hu se ye hwa na ye mpotam we fi na doso ye nte so ene yakosha ase weekend yi wamwani abre bi mu gina gatem MP ahodo onu abofo ahodo e de wona abro ato ba bi ehwesi gatemu di anim wa ye adwuma na ma wo a wudi akire no won so de ho agimu no omugu so no na obi titrotrom ode be trotro ni twam na ese wa yi bi hule di afa from memoa ode beto na ho ne yese fire service ni bi edi mirika chesi kai na ne kai gina nipa oyewe woni esi fom ton baby obi sa anyamra asem no okofa firi ho anso wo chese afedi akowie se ye bachi bi no mokora tum siesie potem na de police e di tuo besi usu na yankof se ye bachi watum chese ye ni bai chese e ba mebi na me ka de bia wo ka untimi Ghana fo mpani fo mfrim omoma no ma bi ehu hia no ntempa na ye di ho dwuma but e be kaka de refi wo be ka se edrume bi se wo tikam na de ade to fo ma ye mamu nyina musi na mapra eye pa nti akoba ne sa wo a wotimu no obi di nsamfo a woka because obi amane etim be sayo but no ye sa kodu be be wete sam me super me mfa Ghana ha ana kumasi akakra kwa sa foto fita no yemfa sa ahodo mra na yemfa dashbi ahodo mra se obi bedidi atofom me dwene ho amente ase ana wo so wo kan se yete ka ko bi hyede ma odi atam nyam nkwa na mba ekrum hayi adene so ye ma obi o ye ma obi a se Ghana ha special ye kumasi a ye gwata contract ba ye gwata ba ye batrawa magwata na si na dade da so sa dade na da gwata no so no du me bi ade ko rebim enete na fra ma ne na de na yeni abaye pe efsa gwata ne ye to se kenjuo na mfamo na de na tie ne ye besre ya assemblements fo no na yema tumi bi ntachire na nka wani ye no brono so no nke empa da bi nsio fo gwatam eno na amasa Rwanda sa mu amoka Kigali azaye amakro na agidi ne ntokromo a ntokwasia ma yakum ni pegu abonte ena wo ko hono ma adwani fito gatam ko betuma fadi but ye ne ha wunie bi ye na wo ka no obenya support ye ku Ghana no obi ade enye no wa wo ko ka no obenya support atanachi unim dia ama ma adwena se wo statue ade amepa campaign afei dia Ghana fo adehye ni bitimamfo ni bi se honorable wakase yenya ne ye dia next year next 4 years next 3 years ye nto abane ma entina se ye no ya ne ama ye ho kwan ene dru ba bia ye mpanyimfo no de mo pa bia no mo de ye because already no wo no timamuni no wahunu nyansa ka kire honorable say wo ka ne ye dia wo de wo nto abane mfama no abradia wa kankanya boni o ya wo de wo enne na wo sase moyi ebia emaka troze mo wakoma nya oya wanwe Ghana wakoma tayo ye beti ato eteto so ye kosie ye de wo kontem ntentem na ne de wo ko ye ntwentwen so hwe ya mpani mfo no de bia meka sase wo se na ya na so ya fe papaje so se ya na ya fe no edume bia sata mi ya papaje wo ho a na wo ye sa no manya no so nim Ghana kind of person no ma dey asan Ghana for penny for ye nto aba nna mu ntimi nkasa but then ke show bi adwumi se me se me ba be di 4 years pe ni mo menye de fata ma de sa kani pasesa hwe adum ye na no opem so okwa aduma koye amane ne amamra ni pe wo kwan ni mu nyina eskata sorry omunim ne ye obi ote Ghana bi oso onim ne ye bia woboa oboa pa na oye sa enu ntini ya na mpanimfo no obi owo di bia ne yeto no so ba bia no so onya kopam obi ne ka cho say the next say the wo Kenya onko obiem afeni obehu se bedru se ye beto aba no na wono abo ku
honorable Hatakoko, sure. honorable Afapra, sanitary. Yes, Simiama, see and Traban for man. Michelle no maybe. Wouldn't see a chroma. And Kakumasi garden sitting in our power and go by the FPA. Your baby on no more street light to cry and so. And she had the billion. Sure. And maybe a trouble. Your trouble, you know. Labor office, labor on as of labor. If you walk on na sit tech. Then I mean, a street light on a yaduma. Almost soon in a shilling chase, party be a winning. Into your yard, fata. And I'm saying the Sakumasi FSA. But then you. Ghana, I'm so cast over traffic so program our person by no yet. We bet Maka Ghana some media upon. Mina make a show. So better now. Say Ghana, some Guana so back away, you're working, you bet me the and yet 2 hours I say, maybe. You bet me the they say no for me, but me business say clean up exercise, and I bet one I bet was. And I make a show says, you say no, insure you know, and I answer, and then insure baby. Bibusa 31 years, and then insure baby. Yanya home for you. And you insure baby. But who could contribute is Arab, Mamu, and Asia, Mamua. You must say, then no the moment of the 18. Then they call Kofanoma. Then because Mano Wada, you must say Ghana, Yamna Pani say. Nancy Crobacoto to crown and Marcos Mema, it read at the Sabonia Babisra, or Rubia Manoku Jan and Chain. What now comedian and Noah may trail. And Nano Chronicles Amran here to it's never pan and Ghana Hami Busa say, and Rabin, and Rabin Hakao. Your parliament and the other no canho. Yeah. Yaboko to Yanfasi and don't go on. I'm running one say him. Nanny could you MP in this? Mrs. Assamno, Obiano bet my Jackanda, our Ghana, 7 people in this. Because the way you know, when Baby Jacket is at me who say, way yet no way boy abasoda. There be me who say NDC about now, dear President of Mama Tesla Woye, me who said I MPP Nibaka Abba Radio Swabakaso. Wait dear, you're so tall, Quadua, way in America. Sounds from MPP Subanswa, the same thing. It's any at all, man. I say car, the break I feel no. Now yet took us out of my yen. A 2 by 12 days, what kind of crocodile wing? Where you know, because I will be a fancy politics. Saki Bian Matuma, I bear by the way among chance more as one cat, yet, and young the Yaka will be out here. There be any Ghana some. Says I tell you, Portos you wait matter. Now I'm Graya, car coach for Musso Mocompa, Bogu, and coach for Mushi. William de Acquire, Portos were ye Ganio, ye Dodgeno. And buy ya pay in your money. The way you pen a Portos you acquire ye. Now, when some way I own. Hey, when I in Quade, what just you with you? What just you wear? I drove you. Aha, it's so fine in your Nadiana had been say Yawadaruma, Yanni best. Gwata no betim but gwata ni nia na do mo amat ade atem no sugu njense temframa fire na san dwiregu back ye besre na e kwasiko no jankwantia sa na ye ka no eti ye besre se Ghana afedi Ghana na ye se abobra na edu independent day ye serutu no afedi ye serutu na bre they say Ghana din fie say mesamo what is say Munkai 69 so what 70 pension what pension kwa meboa I will tell you. And when they be don't independent day kwa ye jai because independent ye no ye celebrate no o ko pension tie nyai na se jai ese se jai ya because ye be kwa ye twa fitete and ye twa push sa yes amasa benefit be na Ghana ye nya ye musa obiamba me guys am work class na yes German president Ghana na oba European so na yakogna mentia run away so tin flag na ye him German president kura so ye huni so no dabi o man ni pa na tu o man ni no som se pani bi ka se ya ye de mika ko but ye musa se o man ni pa na etim de ne benefit one ubi binya MP ubi binya minister ubi binya president Ghana sika wonya bi emmom abroche de ma abroche ya abroche ne ntokwasi kuro bi su kuro abroche kuro bi ne yetoto bombo kura na you the place where ye ma ye trese emra ne ya adwuma benefit bo benya ne Ghana ha ana awiya na manfo ko adwuma sata ne ye kwan wo ko ye adwuma na bo nation no sata ne ye kwan abroche so ntesa abroche mba kwan na jo beda so we no ne aye
chese kuro no mama no aye nti wuti kuro ni mu a wo ye okay ye breze eti na enwa no ba o macha 1 month no moko because of asundue bia ni ha ti de bia meka me se yetena ha na obi a wokọ abrochire sa akọ heaven jawa wasisi wo because second heaven wakọ no first heaven de yenwo na me kura na duma bia se nya bible ni nkrofo nsem bia ka meka se na wonye sure se heaven no anya abrochire ko ba wo ya yenkobi because no me bia mu ye bia ha yete eda yetimi ya eda we ya yetimi sesi ya se o ja ma broni sa ha na ene dan a obetim de library sha obetim de toilet and bath sha ne bedroom na fresh and kitchen obey ni nyina pepepepe uko ye kroma sante achim bia so a bebia ministries won those days na kwasi broni betena soro ho ye fro kokwado those days no betena ho enne se wudu ho a wo sa ha broni atena happen wo se broni atena happen sanete na so ne wo fie kura wotene kura no fam obi se ho mehan wo bo de nipa kro no be fie ho enu tin minim se dua bobi ne ya bo Ghana o se die na ya yo min cassette patuntum especially Ghana nkoa because ko kro bi so ani patuntum ne ade ya ba man kan cho se mi wi bi wo Brazil ana ya tete se de se minim se what bi there se the whole world Brazil na de yo mo de ka Brazil na hia wo mo se minim se what bi da eti mi ran from so right do so ahwe mi ran from so Brazil na wo kra se wo mo de ka na wo wanya sika on pe ba bi van kwa na Brazil wo se hwe wana ka cho mo de Ghana de mo te ya na tesem wo se brabere apartment be hwe adwuma me ye ne ha ene Ghana me de compare masa enye Ghana nyonko ene Brazil eso ya te anum ya se Brazil fu ahia wo mo do ahwede na ye ne de kokoko na ye de ene ne ye tugui ye gwokora ne asan pa ene ne ye tugui eti dem pese me kan nan se sa wan na mo ye no bibi ansi a we na ye ne rete sam wo do pa fasa bebeso kan ne bonne de titu o se insu na yire na ya motesam o afa ye nwa ma na ye wo fa asefo ne ye nkrofo wonka no aya motesam mi hu bi da ye ni na insu to ye yiri fa ye a insu koka gasa ehye ye ma hye nipa e won kan besine anu se refi so se refi ya edru date ni dru ye mu nipa no victims ni bi be kasa sa ene no ye ya na yiri ko fa sa gas filling station ye ti bi mamo no mo a ya chikosu akamo eti we na me hu no ya me enye me nwanwa minim se me nwa bi so wo tie so nim se we enye me nwanwa Ghana fo mpani fo mo ma mmra bi se mmra na ye ne eti mma mu no so ye hu se mmra we de ye se Ghana mmra eti bi wa no se ko fa kya me bi wo ko fa wo fa bi abe pa che obi a adi wadu se ye hu ni sa ya Ghana me de me se Ghana de se bet fa ntem apafra no sa no ma we hye enfiri ho a wo boa ye nyina ye na ya sase ni e ya boa de sa no ne to no kwa e na ho national anthem ye to no kwa na je me de me ba ko school na me du won na me du na akra no omo palette na ye du na omo national anthem me ban se da men ko na men ko heva me ha na me ba school wo se ye ba national anthem we sa no ma we nyina ye tonwom ye na ya sase ni ye na na moja to ho ma ye keke sanse we nya e de ba no me de to ho ma ye me da se me da mo me nyina na me de me be ko akoshe Mauritania kwa me ko Mauritania ofo etwa ne ho asu me ko abusua na me sa afa akwanya yi so de achiachia na mada enya me echia kwa na mada achemu da bim natives sa clean up exercise we nyina ekoso no na me se wotiwi ase afa donkuo pa wo mo ye clean up ni bi so ma san yi sika de gia bom se ma yenyina stone boy anemu enye donation kakra ensuo enye obi an etimi ye bie wada woroma enye obi an etimi ye bie na so so achemu da bim natives for de o ma kire so mo so ye mabunu a o mani ate o munimu de na o mo san ni nyansa enti awie me de American say nyankopon enhira wo mo na clean up exercise na ntwa to aso na stone fans fans no why in far for no one the way iska ma wo mayade ne fans o mayade eti ya na ebisa say fan base ya hodo e wo mayade dodo say na nkrofo bitimiti muku o mayade dodo kroma minister sisike gu bank nyase obi anyi da enso so na kwa odisi anko akwa gane nti be ya fa yesa mame nko we le sanke fa bank ho se champions bank ho na nka kofa ho
was a fan. Nanka bango, a more music gu bang no vanyewe. Nanka she can't take you any. Ye yakono, Nanki. Wofa, maintain set a brachi a from Maka say. Me too and I don't make or bang ko first cat bang. Since where you cry, showing to me for bang ko first come ye be need that. Yana one say to ban our bank. No, the secretary when said the bango no. One more you do one more, shall we cry now do one more. Emfa, Mercury, Emfa. Bibi we are sweating the cars will be or TV baby we are say Emfa. T. Usually in grind. What was the minister be than you know? What? One morning baby a year. And I also will be a pen can't do qua. Near the name no credit show about pepper and motor assassin. It is a name me and show, but also depend upon you. What my man Monko Pama, your boobe, near boobe. Ghana, made I say. Mr. Jampon. Ghana and some who's a wasria, my own in your own yet. What can be the chair at everyone I have for Nanaya, Cacraven and the account. One will say, to say Yaa and the was say, baby, Yaa, in penny for be at here, in so a year and found. Nanaya. What would you so walk, Grandpa? Yes, see a down your door at Mother. Now, young was I said you're free in Conkitomoya, yeah, Bama, Yabe and Kanikumasia Tram. Even in your name, see cocoa body. A quano one my ya, one Marco, yes, stretches beer. Ye bubun, my ya said you, yes, I put it for one a deal. I put it for a deal hole. Amma, warm, my ya, warm, best draft for no money. Said one more year, much for me. One more to one more. Nanaya, clean up here to be frank. Make us say, and ya namibua. Manage your home, papa. Said, Obeka say you share anymore. You're penning fire, one more, a cocoa boy. Obeka said, dear chess, one more dear party. I said, Daddy, a example in a one more Emma. Then not say the youth, no, ye need and swadiant. And I said, Ghana for in general. And you maybe one more said you ever cry, I can't was and only idea here said, and you were young from. Oh, my penny, near many again, my conquer idea, and so you should be. I said, you crow with him. Just say, do one for one day, say, well, what was telling you idea. But the fact is, what dear new, what dear new, I walk on. Ah, just one person just like when you did. I feel yeah, what chibi, dear chibi. Gia Bubi, Gia Dodobi, and some of your mom who say, and mammy will be a year. I gave him a manager. Senator Rollins, when my name, I mean, I'm real affinity. One me no, one person. Now a bit more bank, and a bit more one year be a woman idea. In fact, what come was some oh, young kind of crown. So saying in your own come out, woman, yeah, you mamma may be. Woman to about my Zenita, woman, yeah. What kind of crown? A buyer will say a friend or may I be so be at the Atona Kuma so I could have one Casacra when Namon were deal upon the baby. Next when Mampania Shemra. Namono one way officer Mokotan, one I did say, says you important why I enter one. Oh my Ghana. Nanaya, what the other one? Me, Momudian Kamasanki, Sasha, and Ramo, you wake and say, a man of 20 January a crown. Nana yama gata ewo womo eni womo ni one gata I am a finkwa na me na se bi gata anu aduane nso na ede so entino tenko e chese womo tuo gata mu kwa delia ana se bi kwa weekly crampa nanka ebebo na so aduane na womo ton eno na hia womo na ya no so no aduane e koto no ene na hia enso infection ya de ahudo nyina efi gata now we are doing when I say I'm penning for no. And said, and then almost a feet dried up from your water. One more say, if you don't know, if you feel me, I'm your bob winning. One with the cabba, I may have a sister in a free and net drew ya decoy. And now, almost one day, a bobo yan, whatever. I want to say you are almost a more. Nanaya, would be a very good a crown. That's an enemy no ya, the best idea. And then Kayanko Praku and Nanka a year. There's also one by yet, in fact, woman yet. When you're not seeing two, I never come in, say, minimum 7 years, and come back to the ground home. Intention maybe. Say, I'm only dear. So there should be bush here. Be inside yen to me. Because Ghana is the same if you know your doors. And many baby, one man and I, woman couple, woman singer.
obi tumi koto fish anaso no ton fish ena kana ya woto awiam wo de gu no wo hye abraya adaka yafo minim ba pe ya mitimi emodi ona ya ntisane ma wo se mse ya nya idea edin ya ye ntimi mo no so no ne asem no e kai ya ye bo aban e body yesesese na ya ko you friend na kababu entini ya nyino ho na ya sacrifice na ni ye hu so ma na ya dia na national anthem ni we no de ye ya enye ye chese ye de kai ye mpanin for bra yom ji o ma no esi ho enti sa wo de bufuo e ka se ni wo ye no nyentenye se ya amoa e de me ne be share so se Ghana enya fa me da se pa sa point no ni America ene se ye nyina ye nsa kire have you know ya se pa ko wo ya nko because asodin ya fani o say heaven na na abrochire o ka asodin ya wa nko bia se wo abrochire na ya baby so on so ani so enka se ba na ema camera so ba na ema de so enka se me bo enka se na ya okokotu obi pa baby ya wodawo wa ya de na ya enka se broni akokora ni ni ke ko no ya kwa se no ba se no wo baby twa baby a photo bi basaba se baby a what time ko an ena ke so baby twa na ya enti no ye nyanse ye se ye ko kan ye nto aba ma ye ya nto aba ma enti na heden kroni ya de ye na ko bon so chira won so enti kan na heden enti tamo ye be to ba ye nko no dwane ko prapra wo munya e kan ko nya no na ye nya se ga na be yi me da se me nso so me da se pa wo fa ise di aye ne de em sa agesa o agesa ye da urade ase ama wona etie nyina brabo na ya da urade ase nso de ama wa brabo ojujwane pa je woni echi ne se de ya yuti ni na kogu one side no one side na eni echi we no me hwa hwehwem wie nam se ene me kwabosia bo aye mame because me am hwe ahomaso eyebrow a Joyce ya ba beto ama me awia yi any makeup rich auntie awato wa ya bet ya po mesi e me ya madre se me kwa kwaji loan a sa office kro no ye me ka se bibi wo ho ye be yi yes ya bonten ko ne bibi wo ho ni achituo no wato nana ya mama so se chu nana ya hwe wo yakopon bo nipa wo nipa wo do ma me ya mu kwa na wo efensen mo ja to ne ya adwuma na wo nwino enti no obi bia shape bia e wo se ne sitie se wo mo mayi ani woni echi ya wato me ya to me emfatam it is the shape of your face and ama sa ye ja we se toto fo ma wa sem ka ho be tampa be hu enti we ni ade ya fatawo na friends sister nso no wo hia adwuma no enti oni ni fatawo se mani mkura no enti no anu de me de ka ja sa ndan ka me kwabosia bo na mo otu wie ya nam se ade aye de kwa you be me as ya bonten broni be ka say you are more than the word beauty why me da see ofa so Ghana na me say be ya nkampanyin fo nkomonton fa obi a share man eni se ne ogidi awatu me meje me de ankam de ate afa togo akopele wanu bia ya eni aza agro we connect togo for so aton na be ya betran eni e de ase de aye no okina so na ya ni atwitu asi usu ma me ne amar sa na ma we nyina ba won se abrabom no edidija ni muna na namo nokure so wo so ya no pa na kom do ba no hu se watete obla yu adi e de pan no aboso na wi ka se akoso ya fa bora no kotugu a na ni o de be ba be ho no enye ne awope kwasem ora kora no so le ni we bra yu ni usu die ni nyina edidi awi na yi ne nko ya musa akora no de enigie pa na ekọ akoye entimi de tietia ne se yenka nche mpanimfo ne se yenyina na Ghana ne ye de ade se de omudidi o masomju o no omma yensu ye nidi sa na kom de akora yensuma no se kom de akora yensuma no se de omudidi omma mo faasefo adidi no omma yenyina ye nidi bi sa kuro na ya ne yempe exercise omuyi so fu panyini be no wobi okuruma hu se no nam gata na no bi dabi hu na jasara me da se utabe hu no me da se sisi so fu hu no na ngasa be nyom na abo anwan na no odwen wura nye okwa na nka ni nwan di akire ye hye mbi ho dabi ba che mfe no ntonchen nwo bo ahemfo titirifo aye kuruma ye bu ahemfo na kire mo hene ba akwa no abo ne chaache mo hye nika a na odi anim ubi ne yemfa akono nka ncho se dina na koe na ne manfo anko na rade yati kuruma yenni ani die kura no ani die sonko a yewo e kuruma no se ye bete se
yɛsi yɛwura ɛba yɛbɛte sɛ yɛsi gɔɔ so man hena asɔle wɔm kurom gɔɔ so nana wɔnya no baabi kɔ awurade mfa na kransie nana akwasi baafo mu so mpra wɔn sɛ ɔma ntɛm ayɛ fi a ɔyɛ da sɔ ahomakye ɔfa apraya a bozo nkɔfo atɛm nana na mu obozo mu nya de hwima be mu bɛgye nyina no afiri mu kɔ bozo area wɔayɛ nwan yɛ de president de kan na wɔsɛ mu sɛ kuro no yɛ de politics agyegyem to man panyin wɔ so yɛ agyere ne yɛ gyimi wɔ bi aduru no yɛ wura fi sɛ so onye me party member kwa wabɛyɛ president dibidi sɛ ne die ne ma no wobɛkɔmi ɔto wura ne gu no ɔyɛ mbibini o ɔno nso sɛ ɔmɔkyi sɛ bɛyɛ ne ɔmbɛyɛ bia nyɛ fɛ yɛbɛka sɛ ɔma amɔbra wodi aseɛ but ɔhene no matter party a wɔdwɔn so ɔhene tisi fam a ne manfoɔ de sɛ ne die ne nyinaa sɛ nana ɛba na obi yɛ kɔyɛ bi ama no ayɛ fɛ nti yɛmusie nananom ahemfo de sɛ wɔn mu dodoɔ sɛi ɛna tisi abɔnten ne ɛyɛ criminal exercise no iye musie papa no masɔfoɔ no anka ɔmo nim nokorɛ ɛnim sɛ ahodedie ɛka kristo som ho ɔmo mu dodoɔ sɛ ne si abɔnten sɛ bɛyɛ ɔmo nsɔle ma ɛbɛsi abɔnten bi ɛhyia ɔmo wɔ hɔ nti wɔn aba na nam kɔpɛ na yɛ adwuma no yɛn na dabi ama kɔm de yɛn no yɛn na dabi yɛ kɔpɛ adwuma na mo akyɛ ama protocolfoɔ mo de ama asɔfoɔ ma na mo de ama ahemfo ma no na mo pɛ yɛ bu yɛ to adwuma nsa na mo de ama yɛ no ɛsɛ mo de mo si abɔnten a yɛm kwan ne yɛn nyɛ asɛm protocol yɛ mo de ma wan nya ahemfo wɔyɛ na naso masiba edi soja no mo me mfa no ɛna mo amfa me na mo fa na naso masiba na efia ba no odi de ni bi no ara na on de on go ebie efe fi ba wo hye dem ye na ye se nya adwuma no ye ya na mpese ye se mpia bonte ma me ye adwuma no ye de ye nkwase ambafo arabo ni ye ni so ndie mu hia mu yusu ye ye ngobusa chama ya wodo a ye ni mo mu okurum a o mu tutu gold ye se sa yi we no mu de ni mu bia bi wo mada wo mu pra bi the best no wo mu ndaga na fo wo mu ndi wo mu ejirizi ye fi ni ye fi gura nyom na ye fi gese ene nsuwa ni aye ko nyina nyom sika peta ntan e na aye ye ne sa edisi abasi ye di ade ni nidi a ana na mo hye dem na ye ya ngotu gold ni bi no ando ti atachenzi nsuo kwan ama na ngwotwe roba ye na mo se ye ni di nsuo ya mebra ni di bana nko bi na head on na bo disi na agwa za show ya media obi abega na ona bra ya de mi hu ni o ye wutei ko mo ye to wona beda du za mo ntew ani edi ye de fa ho bai ye fa ho bai wutu scan out pianfo ni nyina free ho no a wo de akota ba bi foforo na agosi na tie kwan no a entimi mba bi mu no na efi na ba wi a ni amantu go ni bi na ba ji bi free me ho ye ntikro ma na mo tangas fo na ni free bi mi so mi tu se mi nua tikura ba so wo se ma mi amma ni gura ba nyina ko wura da ade atangas ma ebe no da so te so onko ko gudi e unim mi de mi ni bi o mi basem no de akosie enne sa tumi na ne kura tangas fo na wai sa tumi da so ho na ngedi peso so obeye film go tangas ni be chi no a ke finger kre wo system nka mo di zoom lion be share on pedwa na tuma mi ni so tuma ko ya duma go wa mpa duma ma nanga corona fa ntuma pe fra nya sa tie wa mana ne ho da be ni ebo se sa mana ne ho no wa ha yo fo nya me brebra gatem wa na be ko mo de mo nya je obi e be favor ye da bia mo de yen no aya anya bi pe na ma ntutuma ba mo so ma anya mo de aye nchemo obi angazo opefi efi etan yankofo ni bia brabo etan nanso emra be na yemfo so ma sa de nfio na anu nsu oto miwuma me bia wachim ne pase ne otonja e wo kwan ho se ma me yedimi agofa aburo a ono a enwura si ya no agya wata ni na de sene owie so o san atwe ho man so eye kuro bi o mo ye serious a sa video no be da abonten no president ana commander bi be kwa ko eni na nim nie Kuroda so wo within 24 hours ya ba we say woman no ne ba ni trimzi enzuo to because we bi omo na ti ba bi enzuo sa form no ma bo president so bo it wey do that say say ya me ya loko na afoforo asua bi afu video be da me ya do ho sa sem jofo ya be kakro mu mfi ba won sem training mu anon banwe on pe wa den eno kwa de nka na dwi wo na fie no na se be kuro ni ye ni ya na se yese no ndi ya ba stress so mo be se ye ni ya nya ne mu ntio eja abo ba ko fo so anya abegbo ni di na nim ne no krenda no amfa nto obi frato mo ya mpanimfo ni nyina nchiri fi o mu ntinzi vom ahemfo ntinzi vom asofo ntinzi vom akonfo ntinzi vom uhu go ko bonzam se no odi animu dabi tonke uhu ni se no odi animu o mo anti no mo de no mo nkanga na o mo so na ngatumi ni kuro mo bank dom be di o maji ke na mo ani uzo bi nim ko kubofo ini oni opambo kui adum jedi a opambo ya mo kui ebe hu se onam befu oduru eba na so fuji gasolema nyina papa ya de ebe bi na nge hu na adum jedi a se kanya asepan so gagofo di mi papa ombe bi ye kase obi ye leader exercise we ni ne hia we na chese o ye leader na makuro ndi aye pe yenya na o nyina nje dem na ale no mo mangwachi wo kuro ma wa mu na ye fi ja asofo wa mu na ye fi ja asofo
wo mo na ye all night akese na nkofo na ba all night abetu tonzuo na wo ve ehukọ na mo to nuane na ehukọ na mo to bodo be ni ade na ehukọ yen omtimi ba ye conference or park kese bi so wo so ano ba na be hu fi wo anje wo kanya me ase wo fi ba timi na mukura do mukura de ba ndi e ba sa sabita Africa mu isi fo ni enima ne ntokahunu aye ni ntiase ne yakosa ne yede nkoso beba kurom ne yede mpaja bebere kuro no uwu sa mpanyufo so mu de animu nanso so ekoba ne se ye che protocol wo momma omo faasefo ene yede mo omo ye dibere beda ba bia omo ne nyinya contract akese omo na bagye nanso ye kuro no madwuma omo ma ye hia fo ma me hwe no e wa me ye bi ne yesu ya sa ebere mu ye yan ho na da bi omo akoma to ye nse kire omo nka jom se ne ebere mu wodie wi ase se ne waputo omo na finchi so de bomu ti se mo amo de aboma wi de ne ye koputa omo mpoto tie puto wi ade abom na ye mfa mo mbi ne de ye ne be puto omo ye ne se kuro ne ye nipa ebe obaba me da wase abusuafo na me ansa me beto asoma me nka asemi dwumadi a yedi abusua ya sori ya ye dware siesie ho betena ase no enya agoro ne ye ba ase ye ba bedi akwaye se ebinom de omo nsem dan ye na ye so nsem ni mu na fa di police kan nsem no na ye ya adwene se ye tu ho anamo a wo fa na omo ese edwane enanu case ye ba ya asase ba ko ma me yinkrani ya ji aboso 8 billion ya wote so amabunu e wo fie ho wu o munya scan abrantie fra no oni abrantie e ofre yeyi o ko bi asofo atemu pa nyo na so ko pa sam na ngara ye afa di edru wonu me free fia da be pem na no pay hide and seek ade a yan fra mo no ya bo yenkranka free kumase konkran emu hotel mai afedi ya ne ye pachew mesenka manye mu voice note anka menye nida afi wo mu asem no mu di akire bi bisa se adenti na nipa so masi yes e no chese no kure ni baabi wa wudi ade na ni mafedi e udwane intime de me tena ma ka se wofa obia ni mre ye wofa ni case mre ye na se wani abre so a ye wo number wo be frɛ yɛn wonim sɛ agorɔ wɔ na de asɛm no enwo enhyehyɛw sɛnea wo wadwene yɛ sɛ enfrɛ yɛn na mmom ehyehyɛw na wo pagyefoɔ ne boafo a frɛ yɛn sɛ asɛm ampɛsɛ me ka number ni nie 0509 438 484 0509 438 intino simple and tietia wofa na onim sɛ yɛntimi so mabra yɛntufo ɛnna me pɛsɛ me ka ya hwɛfo ne yadɔfo nom sɛ yɛni right time ɛwɔ wiase asɛm a me kan before so ne mbedi akyinie no bisa obi a wa making your life mu say abrabọ no obo na baabi a oba bedui o hya ase aba na your right time o baabi empempi na to wo mo kwam okay won so obi wo ho ya na adwene say oh me twen minya 10,000 na ebi amakofa ne ma beton ma me twen me wo fa bi o wo yi asankragua ne de so wo toni koko wo ton no discount ba na me di bi a hya ase abobra na say one in the right time the right time o engumi ebi church said the way akrofo are comfortable omo refi say bre no eko eni avan and after yes I kind akrofo say people started from nothing okay na bi mu ni hwe o wote won woni bibia bi eda ho se bia ne maame de bibia gya no ne nana bi wono atena se ekom so de wana hunu nyansa obi antie pa there is what you do hunu nyansa be ka me kire wo ye ko school ye nyina emu adansefo wo me ya usua de enko dabi be kom de wa oh baba no ubedi baba no ankasa akotwera ba enti so obi tie yen anada woroma ekom no ade wa che samre pempenso a wokom na ade wa ba bedui emu nyansa be no wafa o start afri hin Because I have for my normal ya so for ya no ma ben pa. I don't know. E kom do to be first to the boy we da hu na afa na adwere ba ya sharp. Yeah. Enti afa hu bo se wotonku, woton oil, woton eni ana bi so adwene no. Yes.
eti samre wo bi tie me na wo fa na dwene ye ne say right time ye baby obi wo ho a wo twen say perfect time me nya ready me pa cho life no obi anya ready me Yaa Serwaa hu me ma anya ready da me de am steps na ehu obi oni me se panyi bi a menim no a me hia no adum town planning ho the first time we share no ye director for health service ewo me refi half one no southwest na me nim ne ba bia na me hia no na me ton GCB product me my marketing achepa ti obi onim me no ade no wokofa ba na ntimi nton wa me Yaa Serwaa metimi aton ama am wahu usika no mfa so ama ho ato eti me hia no enka such bema wo sa caliber no convincing be na wo betimi akọ convincing ne say on hwe nanso so o hwe ya hu say bibi simani so me first step am take you the hu me no and now no me da wa me nka bi nhye mpapai asheda tro me life eniama ma fam abrabo ama bo baby a me kokekan ye bia na nani sem silence I was in the group ubi mu I was me say me kwa akodware and am nya notification na me tena say ma brabo no baby a me wurawura ye nyina man yi owie na o ka kire me say I am proud of you enti so obi te ho ye ko start je man yi ma GCB no wonim say when antenna register say when nanti abe wana okohia wo fa na register na won fa so ye 1 cedi ayo anti sa no beka se mintimi mfa me kala very wiem e ma me mfa so very na adoso na ede ni nipa dodo sen na mehia wo mo be sa registration ye mu bi no ye dru baby de ya re kira de nso ye be breaki wo kwam esa akọ start free baby fofora na bibia nkura yen it is obi tie me na se ne phone kura obi wa wa wo yi sa yi home use yi bia go ho na wo se wo fa wo phone ni nkotwitwa e fa to internet no so obi be busa how much na wo to wo twen say the right time wo be wo me se metimi de mani to form hwe nkrofo bia be hu no wakeka hyem na wo chese che bia ne ko nya agro enso ekomo kono woni plan bia ya de brave for ni bia ya de brave na se wo no acha 10 years wo be wo kono no wo me baby a me say jan say wo say wo fa wo de wani to for my say your lifespan no unya 65 years and say nyame na ehira wa ya de na se wa baby pa ya de ba ko mi ane ye didi no ne pressure no ne enye enti say obi e can right time asem na me nim baby ofiri ba na wo we menti ase because probability so obenya 15 years we are strong and healthier wo gu so ba obra e low in the right time no da be no no da be 35 years 35 years wo try right time wo for ni man so ngete ni kama so miensa university nyamem so try right time obi kura make us we try say aban be man appointment aban be fa na adwuma ye bibi na yete ya na obi kwa ne masters wa abrochire ewi a kire na obehya ase a kire hyeto na busuafo nyina de na grandpa ibom say obi akwa masters abrochire o hyeto wo bodam ti e mompa na nyame deliver no ene hyeto no wa meki nti de ni ebi mu yeye wonim say of am me to ade am suro pan e time ready. Edu baby mama team betra me nche no otumefo ya ebe yese bibi atomi o ba ohwe the way am I restless na otumbe ya ebe ye why emwa ba bibi e unim se nyame na ye ahomachi o me hwe ni din masere ntim si de oba time be ya na oye na nso so eniam e pam me wo madwini mu no eye bebre nti obi tie ya right time samre a wote wadwuma ma wo ye adwuma no na wo fa plan ni bia ka ho fa wo be expand no right time na mada obi adwuma nso mpana ne hwe bi nti nya gato ne na ya abrabo eme ya ta no ma wali right time na ne kunu ye yi ne kunu si nchen a wo no enti no yesre right time ni baby enti wo fa wo tena mu de tete ho na wo fa no mo mra mu na afei Azunya bawade Nyankopon hia. Amen chewe no nyamfo bi e frɛ no Kofi Yesu efiri Santase runabout e ko nyinada garage bi enu ane kansi ho man e frɛ no Kofi Yesu na nya akwanya ne meti enra
oba ahobrasie nie esikafo bi dwo no kura wanya ne ho na dwuma so de dozo yo ono tu ya opepe ndi obenya mobile money say we bie branch o be 40 no garage bie fira hodura about to be an case yo na akoni fie de esi wo kwakore bi engine asa we ya bre sister etimi obi abra bo yi no na madam fie de me ko hene na we rough kakra na obi efidi no yiwe obi ro azefa ko na ehia sesako am say urade ni pa abra bo timi ye ni say bra ahye ni nika simple bi no na wo ye asole wo phone so yedue no meeting no wo tie no na yeso ye ko ni nkomo padu ya ne ni godi na papa yetima bre no ho ase agya na de etie nkomo hunu ni se etie za ko vi awade nhia me se awade so mfa se nhia bi nto ya bra bo so ahobrase na nko a ye enough awade nyankopon nhia ko fi yesu obapa asema ade aba no de because yedu nkomo a ye de be pon because ensem hiem unu obi na ti area wonya ne bone oni nya ne haida mu nyina mutu ya modan ka efie ne nya ne dia odi wani saa sisters me twen right time uzu otinya me the right time saa ma ho ya wa ma natu obi okotena na woni asomdie nka bebe be mana asomdie no antimi voice out say I'm waiting for the right time the right time ni nyina ye tuezi ga ye haida no me prano wa pramaji ye tuezi ga haida utwema ntutu na ase no wachi abedi akansem o hata woni ma obe pie ni nyina aboso no akwata ne de asa homa ne de a osime twen right time say right time ye da be eni bre na o status wo jimi ne bono gogo go say mame menyamre if you were mame ya de a wo ye menyamre to so mienu a wo ba gie bi so wonya nipa mo na hada dwom onko wudum na tena wo ba bi o the right time be say na for tu akotena ba bi asumdie ni na fe de okobre kura chen hana no nso ano ne bon sama ye nipa ba ko pen so se che ne ka asem bi che no wantimi adwuma mu mu nyina akohia o na katua nya na katua on kasa njia ne da o ba brembre no wan se de da ne from because of say bi ko obeja wonti sila wo se ni die nya na nso mu anim nka meeting na be ba no probi de anim aye from meeting ase ya wo ye ko panyin anim ye so obi a report obi a eyo no a na wo ya na ni nyina mu ntimi da korope se me twen the right de jan mo nya me right time on em se je okwohye ba so me the right time when you job you no be kana me say right time me twen won na rabe mi wu am no na beko na mo abetuna manager so right time na ne da de ne beto wanim no busane a wadwene hu we tirim ache eno na wu ni right time because untimi hu ni e woni tirim ma ta ma hu ye na right time no o se ne a wo ye no ye woni ni planet what na njense o de me do betu kwan me do betu a enne de obi na no aga do se we wo ne ya wa kwan to ne ma so wo so try right time so wo di betu anare be kan adati anare be ko god no the right time be bi na wo twen wa say mere no di ohia so ye no mane nyama uni obi ye adwuma do de ye ne kakra be ye ontia wo kazi ye be ye o mos kazi ye be ye eye se fe wi a wa start be so obi ade ya opamundu wuri o so de so nkan he mamwe ni ko na me twen right time be na ne de ntro mo mto so de e chu goduma be da wo fa de sa fight no ebire ni mani yeso kache na efiri tietia netime kuko wani right time ne de ya be na edu akotena vie woni wawe una akoti tuma wure mba na de abehwe mofra no wanu amo no abedibi be na isa agu ma so se me twa right time da bi ebeye woni wa ba ko wan show mo wasina mi se na me hwe nyame na me right time ne se ejese wa wo miensa wo nan afi na be ma ni jimi ya kese kura wasina me twa right time baako pɛ na wusa mmoa wobɛkɔ ebi a na obi so bɛsɔ baako no de wato aso kwa ma brabɔ na yɛfɛ wotena right time awo nan na ɔbɛtena wɔ bi osu na ɔbɛka agyerɛ mu ne yɛ asɛwa sɛ yɛ na menim sɛ ɔbɛsɛ sama adwene nti wei deɛ mɛti ana mbu afu na woti anya efra bɛka sɛ ne sewa bi na obehuri si mu na anya yie right time bɛn ɛna twɛn time a wɔde kia nya ne baako no right time bɛn na twɛn saa time no wode obana koto university nkwasi asem kwa na wodi ni wo from amane ezi odi wifu aji watu atalebo ebi e wo hye nna na basa ye ka we nyina aje o sesem de wodi me man right time nyame beye one day wo fie ne de na ba ate afa so e ho na ye right time na ze brebe we ko pantai we be se mi die kwam za abrabo right time no ana wo mu no nia e chie bi atene no da panyi wa na dan ache o plot so to ye nyenne
sigani mammo dunya 5 million mo mun twa blog na kakra 5 o mun twa kakra 5 o mun twa kakra da vie wura di ni be start no no ya dan bro bia otena mo yeye yes o be mo bogumazi abonde right hand bay you yene yaduma na yene kakra one day obi baba be to yes kagasi e ma kosi na one day ni fufu kesi na nkwa ya nto ebie min go for my ready aduma ni video abon kokora to no omunti adegro be friend to ne da wonim se asem we a waken eyade a me hu binu mu ana mera ho me ye nto obi da o obi abam na ne kina ya to sa e favor onya ye no obi so aba kokora obi ye nto ne da enti tama na no odene na ni papa na asem no na abochefo ma 1500 no e na hunu ne sa na ahyeje to anke na ya nto kokora nka anya mobbo ise papa na aba kokora ura station na ono dey station na nyini no a ene ya fa we ka foforo na omukura emu no there be ye budi aba foforo because ni aba foforo ka wo dem ne pefu wo de be san won ndi no udi za no spell aba da che panyina wa bere e to de bia wo panyini di ya wo no be bire wu aye no ndi ya wo what the right time ne sa ama na ya wo ye de ni komaku na to akone me say ebiti konso we yachi eyare omunyamwa ebiti konso we yachi edi awrewo enam niama a time mu omunyamwa ebiti konso we yachi atena akire awu ebi arensa atro say right so de akwa me na ye obi abrabo ye o na so de man kwa ma na abrabo ya se ne die man no pa wie ni wadi nkomo bi se right time de eno an wada sori o right time na wanse nkwa ba ye watuma hu na de chie ni bi kokodire na ko wanim titia kofo bi atete nkofo bi de right time sa ama na kora no ma ntwen right time no abeye on na ne okoma scatter bi ndi no aka ne opedi akire no o twen right time ne de ayede edu of ametuo sei no minim se mutoni mpa minim ho ada ade o business ye na phone so ni ye de ko maneka ni awuko station koje mani bra biri ko nim na maji ni business ni am do ko exam na mde amana pia ye ho wo tuna so atwe de ai afi de duku no hu ni wura duku wura no akole exam wura ma mi bi to akole exam wo kro si aro do duku so ahwe exam duku ndi no ndo chimene na so nyina afra wo si ho onto abeto endo ba ya be sere se abrabom ni yenyai moto woni ebrepa ne beba udi eja ano a ebrepa ne beba udi yehwe ni kom ebrepa ne beba udi menka yentwa ebrepa no ne wawu ni funu na fa ne de be dress issue ma abusia bi amini momo na asama ba da obi ni obi ntam yentwa abusia pa ni se be na yesi so woni ne yesi so ma ba ko na wu ye bu na ko nta no afa no obe fra ba be so ade ni so yeah na ye enze eno ade ze wu awu no ene de he na we de mi ama busia me film na abusia pa ni na esi asem so sa mi ansem wo fra akwa goso no na yini enka titia sa kwa na nka me bekin ena ne mu odu sa we ba chat o ga za mi na chat o go yo so misro you na every so ne enka mfro na mu wu aya ka ne mo awu ti you na ni da form chichecheche e dia be sere se ade wu ane bre na ni oba ya ye hwe ne ense chiri nka na aso ndie mu na ne enko ye ni Mrs. Bijuso e champon adawroma e say right time for no yabre ti ye nyina ya hurasim nana ya amidasi nana ya abrantie bi na woni apani ekofa no ede no eba krokesi na wadene baaye no na je se waye ne boy no ni ade woni apani no ye 10 gram ena woni akuma no so ye 10 gram won so na ye ka echi enti ese samre no ena ye railways ana ekwan no rail kwan no ni etre be fa so no otu se ebe se what min trans na min sumo min ya pani sa me na me ka echi e be dey no ko twe so via ni bi e no ya fe so enua na ye papa na ye de eye ekwan wo se dade na ya wo no ye na enua bi hyehyɛ no ye fe no eno no mfe ne so via se den ena friends abante no eko ye bi di echi ko huni valley ko ba bia tre ko bia no ye wo ni tre ko bia no o ko ye bi ana ya woni ahasi ape ena otisi enkran otisi nkan start business ena ko ye ranch ko ye anantwie na ya ofiri wo no ko to friends asase no ye koko afuo enya asem kito wo wie ye no
na fedia obe supply asojafo aduane. Can you just imagine? Afedia when you penny no what take kaka hu ne wonye. Just abrantia no koso sign ya. Papa ni benye sikanka sanka. This kind of so no what the bo branca sanka. Edi ya doyen so papa. Edi wuma bebre. Obi tell me say life begins at 40. What ka tell you? And then life begins at 18. Mo de me suma wo mo. 18. Around catch when you're 18 years and life in the beginning. What you need to say ebie. And you say a friend say we work plans. And only if you say yes na ya friend say wona na ten. And then we do ya. Se say kura de minim ni entra. Oba ya force one na no pattern. Na me say oba ya force one na nwumre 10. Enya sem bro nya na eba ni ntra. Enya sem pitro. Enti no me chia ni say sabi ya we abewiase. Ewiase na ya ban na ya say dia babo bi esi enu so. Yenya say sabi yo na ya wakwa han edase na lulumbe ke. Wakwa han dan. If you know ya wutim no 1 2 3 be amwa and pampa the same too. Apart from that, one can say one will say we found the baby no na asasi bi eja hono. Yes, one dey say yes, we have to have plot. Na ya to have plot. Sabi I feel sooner ya root rent there whatever they can say yeah, rent yeah. Who renew with them. Nana ya, ubetimi asemu kakra edi akosa half plot no eso. Enuti no, ele say you say abrabomu ensem dia na sababu ya ye boy. Nana ya, ewoni ni di so bebre na mo mereja wanga sa plan so. Wo bra ya ba be ware nana ya, ubusi un fe. Ya do akwa aware ase. What starting was our dinner ya ko and Berman the same said you or my accommodate. Was that you say and yajuma? Wo bu wo abrewu so. So when you are the out one more. I didn't to my book. Right time no remember what you juma no more either. And so to Mika, ya catch say you me and yawari and about was me and yawari and I'm menti. We meant to and then me menti. Me am from one example. Me aka say me menti. Wo mo yen no wo mo heva. So obi atu ko. Obi e bone bra. Obi a woni baby. Sorry. Obi e bone bra na ya. Enti so wo ten kura na obedu baby na woni ba. You say wo ko fie ye be po an wo be ko yi. Onko a. Na ya. Na woni ba. Enti no me maintenance ni nya aka. Ya age bi atwam kura sa ado ye nya aka. Wo no anka sanka. Wo maintain no wo betime nya emani bi. One time we look da. I will flow, say yes, some are funny 50 years almost or mama and show me now. Ubi and ten. Nanaya, me maintain yenai. Our dear will say no, and let me jaya, a month for best 7 minutes. My answer no move forward. Nanaya, before one against I didn't know. The Jawaria, conform us, our friend, our papa. Our papa into on to me. That's what man cattle so. Or man cattle see up in another and one. Or what she would be a yaw or yet papa. What if I go out to Adios? What I say? And I said, you, Yantana goes so any ye and Grassy. And in a man, no, ya won't worry a man. What they will no one and no getting us. We won't want to know be the say. We say, or the diva on your buff for our coward now. Sour ban. Oh, decision in Ejina wow. One Casa, so too hopeful. Sana Berman, a friend of Bounce, so Saturday, my so too hopeful. Nanaya, see, I never said ya, and Milano Quan Echo. And the Samuel says, Sanaya, meet me more at the court. Said Joanna, you said, Demon Debut, and me pass all also your Bob want them. We are back with a million man and the man saw your uncle and will boon a kitty. We don't say they didn't know what we get was in the room. Look, we are now. Time and when I want casa. We may be 30 years, 40 years, and now we are back. We should say flowers. And my dear, flowers, no, a minute to you see a prayer go. One she ye, now Brabono, Umano, Edu, Canoe, Pejao, Toa, Nanaya, and my bear bassa. Which the American say, you name me now. You mean, you answer.
me you say baby ya awurade de ba ye no de yafo no awurade de be duro me da ase me nso so me da ase papa why ade me ofa ofa mo da bi ubi a ansa na Mary beba betena ase no ai ono so amemfa kakra bi nso so na aduro beje watrema say right time na wo kan de ho hia na ho say mama cha vera shito me bana mancha na de orefi vera baby a wo bi amecha bura so na pram so hia na wadaroma o teme nka che na wo beteme nka na right time asema o ho ya me fe o say tere a me sire no say na o ka je bi o si play your baby wa ai u si de dem we na na so botom na be kire na say me di je wo je nye enko yi for me kume against you ba ho fe o seja me da se pa was very nice say no wo busa ho obi ye babu na wo busa me nyini mu no question na me busa panyin bia na me busa we say right time oh no man say oh say was the right time right time we ye ma obo wa ya no obi no msa na oja ya na ya no obi no msa na wi ya na ya pa ya uni obi no msa na oja ya na oja ya na wi enye so yi se nipa na beja because o company na ate na ho no adan so akwanu na ede tinez account ayo on the right time na wo dey ba na me dey kakra bi so eduru me bi ene nipa nso so asebe ya wo ma ana ya setrem yenso e ka ho bi ena ma right time no enya adwuma ana eye adwuma because akra net na wade ho especially enya no semfo ebinum yenim semfo binum a na wade e wote ho no yetime bonu mia na mene se yeku no obedwane akoni kuro mu sirem na busuafo mane ye sesa akọ na beye impo ye ne asantefo ye maame ne bi taye saa awade na wote ho no on na danija ho okọ ya ne apam no wankon so ofa bi sei me nanan omu ade obaaye no be kan so wonko watietie mfa ahode so nti omu ade akora no so kwa wo kọ no okọ akọ musim so nkonko cha na dabi ebe right time no sha wo kan na right time ye kan na etete because tete no ye nanan mo sumon sumbi ana enkoyie na enso mu sinkete nyaade ne unza na meka cho se woko asafo no ade edan a esisi onyina ye nanan ma ade a suma mo koso ne ye nanan mema ne dane ma wo mo na wo ma nti na wo right time na wo kan de na wunya adwuma na wo mu no ye won wan firim a ubewu eje adwuma yi ukọ abonte so ukọ fie so ne aka cho se wunya afofra menyai tasam no oho no ai bi o wunya afofra menya wo so benya ye mhyeso because ye ma woni nye ade kura ye se nye wo ba woni mu anti ye se wa ene fere ni wo de se ne frenya ene ja na kwa chafie ya ka cho ko the right time no benya bi ntitiramu sa the right time na na eko ebi so nipa ne ye bold na mutie na asem a enkoko ba bi nka aboa no the right time na ye ka no koma bi show ba bi o munwe ye ne yete ye kan ya hwe ye daachi bia no ye ma beko oba mba ba ka kire ma de mi hunie o ko ubo se na be men on do hu aso ba ana aso ba ma wo ye na kama but oba na o tia wa de ye ono no on na ebre ye wa si ubi on ma o benefit chen na yire a ne ba o tia wa de na ampa unte ni pa because be me wo ba wa digwa agu pick up to wo be ko fie na komo so ofie obey ko ka punching bag wudi na akochiri ma kire o ma na akochiri ma kire o mame etu bo ko no ko ka kire na mame woti kokko ni kunukura won kasa o be men a me be nya na wo yesa akuda isu wo so won ko na right time the right time no yan hwe no mo bi right time de ye ka ni etu fuse ampa se du me bi na be ma e ma osika se fadidwa na wate no ma bi so because right time na wo ka no right time na ade a ade ma se fadidwa ne mo me ni di nkom didi ho nti wo kom di a right time na wo kan se e be ye no wo di no ampa ye be ma enne me ma so aba o meti obi tim peja be ma
hu oba no oba na bone bra won store wo sisi ne fie e na so odo nti wa ware wo the right time wo sabi wo nya opportunity no wo so person obo oba ne fom open because of right time be that so we na say the right time na enko ba bia wo eteta ha ya right time bi wo ha ampa wo nyan na nso adwembone etache eteta ha ya te drum bi ya yentie ye mana wo mu pie no obi wa konya nko ba yo na situation ye di nani no se ofiri ho ko ye no na se na ayasuafo obi na omo ne krom e sofo bi anu wo nim nyam ne krom eti says obi wo ne krom na se wo ya ade a wotimi reading se mabusua moa me eti medane kwamra moa opani bi ne friend kwa ne ye mu ne krom so wo ye nipa wo de nya agro ba mo de ne ye ne na de oba bi agira ba bi hwe ne ku ne resoro kaka na nsa na ajeje na right time the yaka say o kan brofo na nipa bi tin na kan right time say aka na merepa nyame nshare de nyame nshare o mama abusua na me kwaso aka Mary metna se why o metna se ne ento ankomobo ne so na me kwaso aka wo say yade bia etiti wo bia no wadawroma 21st clinic e wo ho edema ho enti yade no adane kwankro wodi akini wiase nyina yade na ne edin chenche wa wo se won kwa winya fa medan 21st clinic enti na wadwene ye wo saa no na 21st clinic no woni mu se siateka ho abasobode e ne wiase afa na nyina opekora yufo ko Google se si e na busa Google se wiase afa na nyina clinic be na age siateka ho abasobode a eye 21st clinic enti no wadawroma no ne kire se wo yade na okoda na wo hawo nipadua mu hawo nyina wo de bedan ya ye behwe so ne atuase de amaw na wo ho atimi atɔ ye lab ye scan massage nso so ye bi ye wo afidie nwanwaso de behwe nipadua ne nyina mu ne ehunu ade kropoten tete wo ne atuase enti manan enye tietie a wo kumase a ehwa overseas ye ne Sompa TV wo dan krom sanso na obo asenso ye wo council quarters call junction koho Accra Domi Market sunyane nkransa tachiman so ye ginem je ahomai 0249 311 311 0249 311 311 ewie wotemenka Kivo hot pepper powder Gino kafra Gino hot pepper powder Gino hot pepper powder anye Gino a na ese de awato no enkoye ebetimi ama waduane no asei mekosam bi wo kwa ebon wo de ye nkwan emfa wo de ye stew wa kire nwonwono na ma for stir fry abe de pitepite atosode ho eche no frampan mu yi ai na ese o meko na enye papa enye de entim awie ma menkanfo Gino hot pepper powder mfa ma wo di dwa kaisa obeto Gino hot pepper powder ni bi ne ye truly hot chese anu ya nkasa me na nanso ne kan wo si nipa de wo didi a ye wi wanka wuhia na kire se wo ya da ne saman waduane ne enwunu ma no nya ya eno ene Gino hot pepper powder Roman father adronie apomudini Roman father adronie na me kire Father Martin Seba Mesha Father Martin Seba Mesha de ba ye nyene na dodo na adanse a wono mu die no me pacho ehye nkran entitie me ha na wo ho mfa wo a kokope Father Martin Seba Mesha ibi ne nonom titiriti yo stroke honam ya honamre pressure ne diabetes chronic na se yade akwankro no bomoden na je Father Martin Seba Mesha ibi ne bo na wa ankasa beka sese Yaa Serwaa wo kan pa ba bi eto no tunu ko ho na benya bi me pa cha oje Roman Father number 0247919122 0247919122 OCP Ghana Limited ekuafo nyina ya te denne wo yekuani atie me hai na nsuo na egugu no mane ngugu kwakora mamfa so papa bi mra so mfama oni nyina fertilizer so a wo use no edi mu tintima ye no so wo sei pa fertilizer nya na ese ono bae no entimi nso ema ho ento entimi pa cha se wo dia atosode niam ntete wo ho ana se niam ebo hye fom no wadawroma OCP se men kan che se boru agrochemicals dan bia mu shop no wuram wo bowuram se pe wo se yema OCP fertilizer ni bia OCP 1515 OCP 10-2010 OCP TSP ai dia wudua na be use home fertilizer e dia maw bomoden na hye ne nso ne kai se OCP fertilizer de
ekuafo nyina se eye papa RSYD no VG Studios o se memo amane sesi e se ewi asena dane sesi ye the cameras na ye niam nyina nti wo ye ade de camera ye ebi awo aware upese ye bebetwa o video e te apo sesa niam papa di gu ani na wo de ato ho afebo a RSYD no VG Studios wono mo ye no mo ye ni yie nso saa nso so na bi amfonyini na wo kwa akoyi a enko ba bi ebetwa o picture na utisi form na hwewiem e de enko RSYD no VG Studios fabra na yemwa monso amutwa sini anasa enyum videos wadawroma RSYD no VG Studios wonum wo space wonum wo sinitwa ho akade wonum wo ade bia yede yesini nti wadawroma tumirika na bowura hoye won kran malama base off first Kokroko Street Jiahoma itew ene yeni nkomo 0574 715 778 0574 715 778 Tago herbal mixture ne capsules de wa wani tua efie nyina kanea enye kanea ne de bodan ho a waso kanea ne bi wo hwa ya asundwe kanea a wutimi wura fie no wani nje ne nyina ne se ho kani no waye mre wo chen kontebe minim player for player yemfa ne jesi kura emane nhye player bi wo gina park so no obobo a wuti efie kura na obo afu kura wo se wo onan ne saa kire se ne monday no enye Tago herbal mixture ne capsules de awafo nyina semanu na edie ama afie aye de be ma opoma twede na wo se opoma na abo short na watimi a strike atimi a shego oba nso so woni atenka oba bi wo se na me de onunum ya mensire o sister wo yare wo ye oba fache me wo se enunu a wo sere enu nti na odofo ni wudi nkoma na wa shara de nsa hyewa motuom se be ya be na se wo se eka Etitago haba mixture ne capsules otemenka bora bi etonu kokoto bi Jiahoma ebi ana won komo bi apese oni mpanyimfo edie hyene nso se infections ni nyina so etu ase 0243 228 296 0243 228 296 Achadie soko promo no egusu a ekoso na beye meya pa sasa amramanfo edi kai wa chese eyi bi matisi bi untobi afi so kura akoto 18 tomatoes to friend is pomo tomato mix to gino pepper and onion neto gino jollof mix keke woto aye ba be chewa SUV so am wademu a eno so atwa wonti ase me pa chewo enchanse ade no aduane no sesem wo ba sesem a enyeska wo de to pomo tomato mix gino pepper and onion gino jollof mix to mu bia wo de aduane na hwem numbers bi gum yi wo phone na dial star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash wo dial ya wo betom airtime no kura de na ebocho 2.5 million wo de ewom kokko fei sanso na chest freezer ni TV e board down ho ni nyina utimi dibi microwave ha ho ntem scan kotobi bowura akrade ni na nsokoje wachede na ewiase ede ewiase na nyeda adama na wa nsoso wape baabi a behwiresi Mary na tese amba che ye de urade ase na mete onkra na o se sika bia ni ayemfa nsenne o mamba che le na anu kwesi ada akwa asore ba chan na akwa asore no moto onyum enyum ba na moto na so de mo to bi kire yen na owi a mesan bebusa wasem bi na maje no soso honyum nti wonenya da meza champion be boa why ai na anu akwa asore enyum ba na moto ne ho to wakoma so pa enyum bebre na tu yi ba ko to wakoma so ne to kire yen na memfa mu be enya agwo na mtie edi mani abro a to wo sere no ba enyum de wo kwa asore dem enyum amoto iwu ntimi nto enyum amoto na asore dem na anokwasi ada ntimi nto enra enra asore be na akọ ni enhwe osofo wo kwa asore be ko CAC eni enu wabetena TV so say enyum amoto na asore no wuni ba akokora ato maame ma ahonya ha na meti anya sere na me sere na me pentem aye de wo se me
Bachire no mato. Echire no wato. Ewi ase no. Mary, medi wo ya o. Mamba chana. Ai, ubebusa me sa aden. Ena no asem kakraka wo de bedan ye fie ha Mary. Asem wei no nia anka na koma anade mu anya ne ye no sabi na nipa no ni akoma. Bachire. Asem wei mia na metam to mia me Facebook. Ena nyame hu ye mobo. Ena opi aboafo de ne maaye. Mary na ekodu baabi na se ye bisa se Mary bra na sister ye na nase na wo ka se bibia ni ayemfa nsende wa memente ase se wo ka asa adwuma we to de bia mo mienu ye ho na nke ba asa no na nke ye jawo na to baabi ena sister na dawroma o rent ye tua Bachire. sister na dawroma wa start wu sua wa adwuma meboa Bachire. sister na dawroma enu a wasa wonnom no bosomi bia no Mary man kasa won fam besi me so efie ba adwuma wei baabi a wo bekọ bia ye de besi maame ne so me na me na frɛ o se Mary bra beje Bachire. na no na wie kra po hu interview e besa ye wansa na ye de ama wo no na nso me ye frɛ me Yaa Serwaa mani ate me nyojo nipa me bu nipa na me san do nipa enti se be ya se advert na me frɛ na Mary wisika bi aba na bra beje no aba beto nyom na cha sa se ye sa aba beka me nya sa adwuma ne bi enti me se maame no wa wo ni ndili na ba ne sen na ase duru baabi a Mary na ase chese wa se wura fi yen Mamba chomre mfu. na ete sen chire mu chire yen Ano mama no ofrem. No bisa me hotse. Me me hoye. Na me si bebe e wo network ni so ni toto network ni nti. Kwa ya band ni binti na me fele. No bisa me si me phone so no. Obetima se ni scan na mama ana. Na me si ama ye momo ni bo. Obetimi asende ama. Ti mo ha ni scan be gu me phone so. o da na se Na me friend me dana se. wo sister nso ya we Ana me friend me sister chere. Ese mama na se ni scan man. What's eduro no mato bi Bachire dana me koye. Ade a chien me ko bone skoto aduru ni. onom Bachire. se de okoye memasem de a be frɛ ayifo mo gyina kwan ho ne trɔtrɔfo ko no ye be frɛ bia mo mababu o Bachire me ma. ana se wanya boy Bachire me de e bia kakra ba phone so nti eja da bi. de obehu station a odwane ye no bia obɛhyɛ ase afrɛfrɛ so wanka ne yi Majuma mission ne simani su. nti se adwuma no master dada na ho na ho Bachire. se wo hwɛ wo kama Ai, ne kramba ni machine photo abam tim de ko ma papa ne ye ma me asa. se obotom aye dunti na hweska no nso yi wode mawa hwe ni yi se bibi na abetimi kura tonton na adwuma mu ho a enya ade a yedi kura no a ebeboa na ye ma mo nyɛ sa wate Ma Bachire. enye nyina na yetiri mu ɔden me obi a onim mi bia bɛka ma asɛm akyerɛ wo mitiri mu nya de me de ekura me kura Mary me ne obɛkyɛ minim sɛ emidin de ya ni ntia me de ekura me kura no te sɛn me ne obɛkyɛ me nya tiri mɔdenfo nti ya mo me yensa nsi fom why Ma me na ne bisa me so de scan. yeah me problem ye friend na wo friend anu ye na de to friend na ye frɛ wa na bibia ne yemfa nsa ne nam se Mary ne kan sa Me senka ne nka me kwa adwuma na me chen sim. ai ye se wo se wo kwa adwuma Ma Bachire fa chem. ya mo nye sa o Simi me se bi adwuma me stop e bi madam be ka se bi na madam ne de one ne ka se enye yi ten me kwa adwuma mo na me. o papa Benjamin ze champontu ne fo no Ma so Bachire mkwanchem. yo wɔn sɛ ewiase yɛ ayɛ wɔ yi enipa binom yɛ bɔnni ayɛ sɛ bibi bi ayɛ mo nye ye sa o na de ye nyama mo ne ye nya bi o ɛna sɛbi bibi ha obi na otu ne ka deɛ ba bɛ dan yɛ mo nye na sa o obi a wɔ sɛ ne osi ɛyɛ n'adwuma na wo akɔda esukɔnoma wo ese etia ba bɛ ka kyerɛ panimu sɛ wɔdwuma nti no ya mo nye sa o yɛmfa nsɛnde wo no dabe na wo no obi buku a contract na mafo asɛm a yɛ a yɛka ne ebi ne ya mo very nye sa ungrateful ya mo nye sa very very ungrateful na sɛbi o wo ka prɛba ɛma Sompa Nkomo so ɛma obi ma mefa ɛne o kura mi nya ho
ɛna sɛ bio nyame na yɛsom no nti no saa kɔhwibra wɔ sɛ no yɛnyɛ bi menyɛ wote aseɛ yɛnyɛ bi na wo sɛ biribia woyɛ biaa wo nsa aka ɛso apaa sɛ bɛtɛ fidie so mpo na ka daase kɛkɛ na obi hu sɛ agade na yɛ a wode baayɛ no yɛaboa wonya wo danka wonya adwuma wonya waduro wonya chop money meza champo yɛ deɛ no kora to nkyɛn a enka mary nke ni kwan kora sɛ obi frɛ no waba ɛna mekɛn kade no ɔsɛ ne muska no kora no sacrifice ka kyɛ o master sɛ me kɔ no makɔyɛ biribi sei kora ba nti o master bɛka sɛ ma ɛyɛ sɛ nka wo ba ya monyɛ saa o sika sei ya monyɛ ɛna saa nipa simasi ɛde abrɛ no wo na wonim obi ya monyɛ saa nipa no na wonim ɛno nti no nea meka ne sɛ the youth no nana ya ɛwɔ mo na meka sɛ twɛm yakɔda wɔ mpo yɛnhyia biribi ne yɛnhyia sɛ meda ase maame no sɛde ɔte aburokyi ɔte awom ɔbɛyɛ atoa so a ɛbɛyɛ wo ne yɛ na wode saa ne yɛwei sɛ bi yɛ kokodi no a na gye so wobu nabam nana ya nea meka ne sɛ wonhyia sɛ nyɛ maame bɛyɛ ma n'ani bɛsɔ wonim biribi sɛ ɛnyɛ maame ne kora na ɛfrɛ me ka kyerɛ m sɛ wasɛ ne wuska ɔne ɛmfa ne ɔne ɛnka ɔmfrɛ me obviously nti nka ɛnyɛ maame ne kora na ɛfrɛ me kora no a ɛka wobɛhu sɛ maame no ɛɛboa wo so na ɔnte ho hwee nti n'adwene kora bɛtumi ayɛ no biribiaa memeti wei meda nyame nti mesrɛ wo ɛnyɛ bi bio ɛba ne saa no a fa kaa da koro nsɛ hwee kɔ baabi korɔ abusuafoɔ mo moa me na asemasi ase meda no ase wayɛ me sei ma awurade nyanko yɛabɔ na ɛno afei deɛ me a medi animu mepa kyɛw bisa champion fa si na ɛnyɛ no ɔnsɔre nko nana ya medi ne sie no mesɛm aturufo wɔn ma yɛ ne ho sɛ ɔkɔgu sɛ maame ne sika bia na meka nkyerɛ no maame ne kɔ a me ne na kasa bosome deɛ obɛtumi na ɔnyɛ ma wo na ɛnyɛ sɛ ahokyɛ bi bɛba so na de bia na ada no sɛ wuni na ɔsi ɛyɛ a wɔn wo ɛpa kyɛw maame ne nyɛ na somdwi nea wɔsate yɛ a wodidi yɛ wɔ so paa sɛ wɔnhwe yi a na wɔasesa a wode bakɔdi maame yo meda ɛba ne saa so a wɔbɛwofo ne nsa afiri ho ɛno yɛ meda ase wɔfa asefo wae na afei wɔna maame no ase ne yɛmfa ho video nsɛ ne maame no wae de ana ya me ya maybe I will da no kura pa ebenya asem yo me da say with the rhyming na edi wonti Mary da maame na say why na yenye ne why mamba sho your friend is saying say wuni mu no ti bondi na da na say why ma Janet say na akasa ma Janet be good and balance abehwu ani so ba bi a wote wo say na akasa your friend ma gift ama Janet be sana me store ni me phone na e gift why akwa osa no da na se ne enko ma gift cho ba bi a wo bi am da se na me hira o e bebre na mama see manya dan ya tenem bisan sua ma adwuma menya bi to aduane den menya aduro num ma me ha we wo me so me hu sa ba bi so na aduro menya bi num ya late me ba ne nkrofo etwe nsuo gu me hu ma de ja kura da boy kura ti mi ja o ma me da se pa me hu asama me kan chilo see me ba kula papa bi bisa me see wo hu see ade me ya le na jan me see nya boafo wo boa me say me yes kan to aduro ni bi say aduro ni minum a yale ni ma bi me hu si me kura me hu si yale na film suko papa bi ebisa asasai ebisa me si me yale na ba bi ma na Ghana
na me tell see me yale mabim manya boa for boa me nya sika to aduro no ma me yale na mabim ti ma me da se pa nya me hira o me da so me bo mpa ya mo me kwa asole ya me bo mpa ya mo me da wa se pa nya me hira wa boa me nya wa nka me ni boa fo nya me hira papa woni wo manyina obusu nyina ti me kata so kola me bo mpa ya mo kasi ma me sama kola mo ba bia wo bia me da se ami yeah ebi before wo bi ejige bisa se na se wo yare na mabio abra sa nipa no wa nwene wo se eduro ne kura 20 cedi jikoto bi yo ei wasati alarm ato ho oh do ya me hwe no e me wanwa o yo ofa bremo e na afi yankwa ahoma ne so ya we de yakoi de na chese asem ya beda proshi ba ku bia na wo kase asem ba hye se ehwe mu yi no mo de asem ne ba na ekodu ba bia wo ba ka se me kan se maame ne ba na kasa no okan bibi minim de asem no am se wo nya nyi ani mu bat okan bibi se abranti wo ba kasa yi okan bibi se omo nso prot bi o makoton asa o ma ti dwane o mu dwane no enti omo ba hanom a de bia katacha obe maka osi nipa omo to omo no ba se mo anhwe anyi nhwemu a de bia obetwa wrong mate because normal dafi ho no omo nenim no no wadi kan enti wo betwa fa bi a kyerɛw enti se wo kone so bu wa hemfie no nche se wo de hye wadi kan wa hemfie no nche se wo de hye enti ya kabia ni mijata e kasa akabia ni mijata akabia ya kola na jata da ho na ne ode ne bodu edi agro wo wi akwa na waso ne boduam na jata na atwa na nya behwe no ohwe ne se akabia ni mijata enti de be kan se ne situation hom ti se de na kwaku kan enti no enim ne onim na so ba ya cheche no ne nsem anne o ka so onka bebe nche maame no boy nyina pusa areho enti no eni bibia kan hye ne nkran se next time BBC a o ma ya sonte bi wo okra na bi a adwuma sem di ko so ma ya sonte ani abeti ma da ase ama so oti ase na ekọ enim kwanta bi se ya jene number 1 me Mary no jene number 1 me na yenko na kwanta bi se ne omfa oyi production tum time benti fire fatum na yenko ahoma ne so na yo na me da ase atiefo a etie yen enhye no so se Sompa you did media kase e de boa ona onibie ona amanfo etete wono se obi agi wasase se obi otu obi fie no otete wo se library kwa yetete wo ho bibia pese yenyema obi ya no Sompa Nkomo yebetimi aboa ewo saa ekwan so na yebetimi edi nkomama na yi a se ahoma me de beto dwai eno na wo frɛ na yedi nkomo wo so na yetimi hu kwan yebefa so a yebetimi aboa wo asumdue ekwan so nti number no enie 0509 0509 438 507 0509 438 507 ba kwa kan ho so nie 0509 438 484 0509 438 484 baby a uwo bia opase Sompa Nkomo ye kan wasema wo no wo de frɛ o frɛ yetimi no wadi nkomane ya hye pa beboa wo na yetimi wahia na ya boa ma wasema no so enya no poma sibla e de na wan ka se wo pe bia da wasem no tu hye da na pe bia da ne nyina o bia o pe bia da o be da o bi sasa na mi niska ye oh yanyiska yo wo de bra ne nyina se o betu na ma o beba o ba e be hunu kwan ye fa so a ye betimi adi nkomo me da bibia ase yo abusuafo wo fa so wo ba na da crowd be ma yo wo fa na asha ni bo ti wo ba na sa anya sa agire odi na chi kofie ai phone lines ni ebrem ye bre no 0548931931 0551931931 0548931931
931 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931. Eunice's for birthday in it so high. Okay. Obapa Ruby edina wodanne senia ne ho ofei no di Ruby die na wa hu say agudie pa ne odi na wodai na enua ba Ruby di na wodai di o ma yete ye ono ankasa ne school mother ewiase no no ko ba bi na akosomsom pa nipa remfi wuda nti wo school mother ne remfi na wode ato sompa nkomo ye na so say yen wishow happy birthday pa emfa emma no nyankopon entre wahiem ne kwoswa na ye kese line say okay. Hello, good afternoon. You need free so why 0548931931 0551 931 931 0548931931 0551 931 931. Na me kwaso anso na maka akire wo say me pa wo chew sania me di kan na hyase no wani mre se ne etete wo no wo be so via emfre yen ai wani mre ya se dia yakwa akodru nkran kwadi hotel ya demo ya pa hu detective ni ho aposifo a asase ente se 8 billion maami abre wa aton asika ni gu na boso mo so ndi osane enyeye ya ne ban so ono nso ye sofo nso tu maami fo se abusuan asase a oton asika ne yefa nkoto treasure bill ya ye di e kira fe die yenim di aba scatter esi a we nam ha so obi anum wi wa abusuan mu no ye de ye ni abre se wo no de tete wo no wo hia mo a ye beboa wo enti ye wa ha e de ma wo ebre no enya ye be medofo medawase bebre se enenso so Sompa Nkomo wota na Yaa Serwaa achi ma ye di dwumadie no ma ne ye fe nyame ya adom o china ye besa aba na case bi etwetwere ban ho a nyambo o china no paason wai paason na hye wo ho den na aha e na obete no aha ye Sompa 93.1 Kumasi Macro. Buy any promo pack of Pomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844 *99#. There's over $2.5 million series in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards: a brand new car and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Don't let hunger slow your vim. Take choke your hunger, then go get some toe chop. Choke it with the great tasting Royal King cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King cracker. Choke your hunger. This advert is FDA approved.